Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Hakaway ni gijing jabas ngosi na bantag ibabuan gitray dukan. Kading baklang kalabamdo ya palat shipotli gidukan kibadan hakas nong baridoa. Kani kalaja hakas step ngap jong sngi sa jan ge nyotri ukulalingkot arajar arpulai. Hapo kayo shiphomer baridoa kabahap hapo ribohay district. Kalkung gijing tu jong katu kaningot gibriyo balap ya kani. Laong bagini gidukan gilas dang mat kemding hakapor kung basaw buji amen step. Kat bagi briyo gidang yot hiya lingai. Day artat onda kading kalakalang baha ba on sayami kipat ba. Hanay kajing persang ban pelip ya ka kalong le no ay uba Agustin nong rom rang bas nong kabari doa ulaong ba omla ban batay kumno gini gidukan kila kemding ban omla syu ban tem ya ka dai artat hadu bandawan poi kikali pelip ding na asam bat kumju na Meghalaya hadu menta om patla setia ban tip ya kadaw henry la suba walala bandai na short circuit lani la ru bandai na kajing kemding na gas la syu antat ba kajing luksan ya gidukan na kani kajing plu ding kalakot bun paulak tingka.